Ame moidu ne wawene kinde. Wane kwa ya jimeno dwa. Aya tutuka no, aya tutuka se. Msuti ya TV Davansha tasha no TV television. Semu nyane. Selu zahimene tiesine dwa TV. Sehi tiesine kitagdo hihi. Ayange ka kijimena ha. Sehi tiesine veo vesi teki bi manyam. Awo se ave akitagdo hihi ne. Ave gbenda. Semu nya. Selu zahimene tiesine. Ma unalo hemen sekeyo ka pamwa Benjamin Apion Msu Davansha tasha no TV television Su tefa ondaka Msu te am tipchi na jiji meti o ti kwa ngwa cho TV ke ya vini hihi zwati wutese ne che sekpa yang se wahyo uda venya na ha udzahmene mina ha ti ngwa shi hen kwa yese nya to ashame msu udzahme pe yan tekimbi vela msu pishisha yani namune shi msu ti vika veleto ngwana wesina ha na ngo gamuza ha menje yangi okwane kijimela si o si ve shako igyo na ha nya si lolon ko ke kakaki hihi ne hemba olun si uke fa kakaki dido se pishi si fa uke ka tongo kwa pon zakra kwenkwen kapelu jela na uke fa kakaki dido kakaki do uke igyo do ukega otimwe ka igyo dondo na ha do ukega uke so ywa otivye ywaga na ha shinge ywa iuke kai kehe na ha koso henechi ehinde nase gbengre bacha ozuave ozua atialu hen ya inge tige dido la inase gbengre bacha da o na ozua ya ozua mi alo dido itige ka uke ne agbengre bacha u ma ka uto ozua ya ozua uke na ha shi kakaki kakila jiama show yilan kle tokpa agbenge bacha la do ti kapelu jela ka i na ha ma shi hingi kakaki kapelu jela shi CM shako amine iviha inge he iviha ye amine do iviha iviha avihi amine jine ofa iviha so mine pishu ya kapelu na ha iviha klalo umachi utona mine da wan vo yange yeva ya mangi ya chocho ivi kapelu jela na amine do bagukwa igyo iwa ye aminega na ha shi hinde serve agbengre bacha atisi ati asi yila hena vihi ma shi viha mana mine vihia idzo agbengre bacha hila va i na ha udzo ami ama ngi vihi shi iviha ne pashu nenge ai pa agbengre bacha ke i shi va i ma a udzo akwani ahingi iviha shi amine pashi pa agbengre bacha ke idu a shi do ma i ma na amine na ha ma zwa si klangu changa kapelu jela na jijime ko tioti ya ke kwa ne ka hihi ne ka hihi mimi uno hene zwati uhene ne he ya udzwana tivo ma hingi ti kwara ngu changa chi ka changa kapelu jela o shi unenge ya si oko mine sisi yen ke heme na unenge lu changa tsemble ya ing okwa he sekaha amine sibe amine dosi avia yo sekile se ya shi za hamine kai uke fa amine didoga amine ve avia fefaga mfaga shin kan nyave o ba amine ve nga poso a hesinga na ha avila nga vi fefa ya hesina hanga kapelu jela uya amine uide fefa ba olun se ko ya amine ve e ko ya ve waso ya uide fesi
Apion where ka ni kwa yanwe mini ne ka do ka lo amna shin ka bie shin ka bukutu. Ufa bukutu la ma do pa se mma wen ga valen. Na ha ram na langwe don pishi. Yange inna ha na ha adoso yan timbre kundum fulega. Kapelu je. Na ka kono dom jela. So mba fa wen ke ram. Kapelu je. Mo ga mo Bukutu pa yo ka do mimi. Yange mo ka mo mata mo nenge lo la. Siza hame. Na ha atienge hene si la hene. Ihinde ve ya shin tesise gbengle ba cha si zuave se ma se fati orun yeme ya. Kapelu je. I oko ve ma se ma be ma ya ma yo. Na ha shi tesise ti via la gbengle ba cha nga ata kade va I a va I a via shi kile agbengle ba cha nga hela nyi ti ka I la e kile na shi kaha ka a ha ma a onenge ya ma zoti klangu changa mimi kaha shi se okomine si zaheme do inge he amine do ijo ko abago amine do ijo ko abago ijo vihi amine jedoga kapelu olanga gyojange taweti okwenpen evuri ha kra kwa evu tsela kra do ayaga na ha se kura adido do ayaga na ha se kura adido ufa amine ki lo na ha ikaje ijo givuri ha kraga kwamba nyumpa evuri ha kra na ha ufa aya ka ngo ba vesin ngo tame na ha ka velum hiya besia inum ba inum se yanso chuku na asiza sida kura sida kura sa ko kura shun pẹ̀lú orun hen pa jine eke kura amine na iva zo ayi ake na se o sesen aya kosu ayile puwe unenga e kula ya ma izo ayi a kuma yile puwe je va mekiya se ya amine se ide so agbengle ba cha na hen ko wasen wo yi na tine ayi la shane na ha na mashi han zuwa hingi na han aya kango tamanjela a ya a hingi aya kura shin kura ka u ra a na ha uso yo pa krevere hala ha ka u mashi ra a ku ra zuwa ya hingi kura shi kosu baka o sa o koso kuwa very kwa yo de clafanto zona mi tonga ya pelo puwe shi aile na ha aile ne unenge agbenge ba changa he a ma I la ma e na odzwa ai le hingi aile kachano yilanga chi kachanga so si oko uwa so oko uwa na onenge shi ywange shi tase uwa dosi uwa ya uko fakolo uwa tsembule fakolo uwa ya uwa kwa ben ki lo ami na halo mami aken ka bi kunu ambu kutu wesine ko wangu kutu pa ki lu uwa pelu do kwenpen kile me ko mango do na aya lo uwa via yo una nase se ka se ya semba eja kasekla kri ro ami paga se ka adoga ka na uwa mumemi ka be ki pajila na ya una koso uwa do iwa so uwa ukoga kapelu jera uwa do bua kwa igo jangi so hama kwa mimi ivi ha fe vihin uwaga sinege vitesi so yila atine he ya ina se gbengle ba cha hin ye pafke tesin so yila na atine i oko fe i oko ko akọ shi avia temble ga ya i oko na
oko ka ku zana ku ashati na ha shi tesisi ko lo ku wan ku ashinya ye amendi apelu na time ahome time so vihim vihin agbengle ba cha here power ke va I ha in vihin ko kwasa shejila she tesise ko una ya gbengle ba cha nga hela atati ka na ma a una she wa kuslo wolon kwa une supelina bango changa wa ma a ogena kaya ambalon ko wa na ki supelina nina ka peki ejila na hansi oko lisha inge he lisha vihi wa wasi jedoga lisha kai vihi amishi awa na umaga lisha rangi vihi kwa ginyoshine mishije vihi wa ye se koso wa kumaga amineyo kumasi pine kuku amine anao en ha koyo hene iosi tesese idueti hen ivese shinya asi fato ton hene ya ioko ma amishe ne agbengle ba cha alu hen de parke a ma I sa e ka amishe en shiti gen he kuku ne kati o na pa agbengle ba cha yilanti na panga changa ka u na o to zo ami o zo o to ya zo kuku shi pine ne paka pi machine o fati lu changa ne o fato parenke na ha pa kreviri ha to zo Bungli bacha ha zuwa ya ahingiti si za hemu shi sinenge kwa ne ma yulu orun na ha ma yu mimi si zana mi shai si danyopi mba ma si yola ya hinge ka ko mo inge si lo mo ken ja wase mo la home dodo ahume mimi mo ne uma kumaga mo la uma akumayo se kosu ihinde du ati agen helunja ala luchana hai va mishin sawa na emba home emba emba mimi ma ja pio aka emba mo na ha shi ti shimba ilenje timba ka mo he bo fa inya kama inya igen kla ma yoga na yo magen kla faga na ha si za hame si oko adudu nure kosu mona ken adudu una tume gere ami nure so gere mimi una tume aya na tugudu nure so gere mimi una tume aya na tugudu na atine asi yila hene ihide pa shinya shin hachuku tesinse se fato yila zange a chanshio ya ioko tugudu ne agbere ba changa tata ipa ve ata tugudu uzu ata u ga u da u unenga toyo uzu ami alu tugudu shi adudu ne angwe gbengre ba cha ata a ma tile twen da u uzuwa ya uzuwa adudu shi tume ya ufata ka ko kurun kwa po ka po yila vimba gen fa zange jila tume ko shi ko pa tume shi tugudu pa shi tume so utume ka agbengle ba chala nga anyi kata u ma na ha lo pa ke yo ozwa tu kwa she me
na hingi tume shi nuri lakati yo so kapelo jira si hela higen kashame ioti onja kwa ka iyonyi masanti ohewe ogbenga tisene to umbu moko wesin take bibanya bia batesisi he bebie mando ti oti mimi nya kwa woko va tisen yone ido mimi mso pe so ipishi kashame to yam tv sisu na olun avesi sha tashane shi won tisen sha zo Benjamin ya peon ezo active television sha Facebook ezo avesi sha TikTok ezo avesi sha Instagram ne kwa sha YouTube shi agirigu lohongo when yoka info@tivtv.com info@tivtelevision.com winyo sha agirigi na o tinde loho na ha sinenge si shimelo kera higen ya selo kuran kya yeme lonen dodo kama wanwen tefa ondaka Ape hun ba mshima ajowa gwen jokunya pare